Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Uba penyait singsim ubalong UCM ka KHADC ula keno badai ke jingruai bala tau do uba smiling milim ngap kabala penrem uba ardan basau yemoit haka election MLA haus nam arjar kharpra bat udai uju unorwai ubala ruai ke jingruai pra kaseng VPP ubala penjob election ye uba ardan bat kiwe ki kertong mentaus nam uba penyait ulong ba uba smiling milim ngap ula ruai ke jingruai election uba HS Shila kabaong unong mi khmat unong mi khmut mi tangka khmat ka skor kelut haus nam arjar khatpra hadu ba uba arden ularem haka election haka tai kesnam kumta uladon jingkermen ba uba smiling milim ngap unsarung NPP no lada utre nalor kane uba penyait ula pentip bahakini kisngi ula lek penkup burom namar ka KHADC ka aimen sim ya baro kibadon sap wat ladai unong ruai ka seng VPP uba penyait ula keno ba upra ka Voice of the People Party udai upra na West Bengal dai na kata kadau umdon jingting shu banyakun haka wepat ka election henrei uting lada dai upra kasi ula ong bahaka por election MLA ki nong kersyan TMC kilalet kersyan yu kertong pra hamaur keneng constituency kumta ula ong balada dai upra na West Bengal ka NPP kan omdon jinge banyakun hakane ka election banwan kamtam ka election MDC banlong haus nam arjar arpsau uloong bahaka sisnam ba ulalong MLA ulayo banwan ra apalat sispa klur tam nakaskem samum di hagisnong nang talawan ra iki surok kilinti singkin karep karyang bar ka koy kakya hadu bay kamor keneng PHI lakentiu syaka CHC uloong biang baka VPP kadai kadur bula jong ka TMC hari kasi namarlah sakhi haman ki constituency ki jaka batlot ka VPP ki phak kersyan ni ka TMC bat haga jaka batlot ka TMC ki phak lek kersyan ni ka VPP